frimu no frimu no na ne yam ma esusua an wodi ja eye ne wo faase ana wo faase mu papa wo ya di say 36 years this year and year 36 years enfie adia sensia 36 years ni wo faase e fe na moate na adidi koko no so a ene anum ikura ekwa adubo ne sa moate kura bo wonu matremode a wo mu nuano no nanka wo wade wo fade anka me bi ni wo ma hunu mu a de besisa moate yade ana fe na ene anum no bo ana kohwese koko na ye wo fade jam moate ne yentu ana mo nko ho wo mu kwa wona nkodan so sese yen yanyini ye papa koko no enti se di adefo ni wu a ye be fa ya de so wadwen eye wo sei then na wo ka is a very serious matter na kosu sese pa wo ye wiase mu but me pese metie wo nso from afar say na wo hu asem no fa 032208358182823 032208358182823 Mr. Wadwen chira keke na me pententente me osimenum me fa ni sa adwuma no Eric enko hello tino me da fu din baby afrefi enko ono so na ne chafa wo enti do show so wo ne chafa e na mma no so wo mo chafa miss ma agent no me da ase bye bye right me da se ne wadwen hello Ohemaa bi ba ko pe na ma ya chede se bam ade na ne me jo yenko do Ohemaa kokobin okay kakra me kan se na wafa wati no papa no wafa na omudi eja no se nkura na banyin se o ma banyin na o so mutimi ede ejo mo de na mom o ma na mo hwa so de se o hwa so ma me de ede se na ye de bibi ja okrampo na ye de o chapa ede ewo ndinka asunje na waso mo hwa se dia se ye nyini ye hu se papa ne boni ni enye nse na me mo so ma mo hwa so ma ya de mo so mo die ni na se Papa driver, ekwanso boko passenger fo nyina me mamo ha. A taxi drivers, church drivers will be me church mu nyina mo amwo mo so to ahodo mu enena ye survey wa edumna aya Malcolm Street na so if Malcolm animu wa de besi Women's World Bank wo chese mo amwo nyina ye church amopa nyakopon hwam na wonya mo kese edwa ahodo mu fiadenti me banchia me church amu ejusu jom anguna jom eja jom edwa ahodo ni nyina so me jom kronum jom bantima jom baby me mamu nyina mo ha ne dwane nyina headquarters ye KJT Dubai ye mani meme me mama juma fancha me do dia na se nya asem getoa me mo bi dia juma na fia dai ni amodi abadwan musa mo baton bia no kwesi e be sore ndie na yato ama no asa na mageme so se amen na ran mahema fo amu edwane mu entuma foima baby ya chechi amu ya ne mo na ehwe abomu mu donti ni asa ba no seye jumade ya to apeti baby we do Facebook I dem live Nhyira 104.5 FM Samsung na YouTube nso Nhyira TV me ma YouTube ni Facebook arefo nyina kwaba dia mo be ya ne sa mo be che share and share na ye ni jumade ne mum enche bia na ye tiatom enso ewo Adum TV wonim say Adum ho ne we die ba che ho hene ba eti no wonim say Adum TV die ye wadzo ye ni mapanko na ye de mama abedwefo aye krado na eprobosume no enne ye ne da to so aduonu nan wo hwe obre no a sema no dunso abapa wi adonko medi de Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia welcome me cry prepare me medi baako ya eye Dubai for de ama me ene o cha de na what you say meche wade ama wo yam ahyew
Nti medin ankasa pa shadakam ena mede ama wono na me bacho awie e fiada edu fiada so ayentufo nso na metufo kakra ketwa bi fako weekend mame dia me ka cho nyina ne say whether you think you can or you think you can't, you are right, but pick up your zeal. Wow, we said the name is Yakwana 24 new beyond Bakacho say, Topolitan bag in a cookroom. Well, Tim say, why a thing, Ampa, Sikeni, you are right. I didn't mean to me, yeah, Mirate, Tina, Coswa, Wadianma, mean to me, you are right. Listen, on the iron, no young farmer, you are right. But a dear pa, a big wow, I'm a wet see me a page at the NSC one, a young codeni, a zeal. Patron winning meal. Na brabo eye ne den ne ani bre ne debo enti de asie bia tugu na fam kodene meta so se sei eniema munya de nanso ni wogidie se be yeye enti weekend fa no ko na wotwe bi afigwa da ba nyina no amfa but fa show tiri mu se wo zeal no a wo ni nti sa enkoden no a wanya no zeal kwa ne bofu ni twi din de se ya wote ohwemi ohene ba zeal ya Rentaso and then what did he? Antia, 80 retaso say, and that's a boa ebe ye. Maybe a nana watching out for next week, a befa. And come up a bray, ewo fia mammy, or ban where you did there. Wahana no banner boy once. Fanny Talo Bonnie and Connie, man. Yeah, Sule na fena. So I want to say, we who now, oh, yeah, say, ah. Oh, Sule when ya jam when you're your home. Ah, Tobo meba. Mame come a di kind so na enkomo we no anu odin pa abata nyina mre na mo fama so mfa me na ye ni nkomo abaya aya wono kire se wonam ne ba bi wonka bi nse mu ana pragia driver wo se me yada wo se he me de me no me papa wu me huru me ho ano me mpese me ye bibia anso bibia ata no wo ba no ha koda na nso wa bribi nti ne mfie no ye be kata nanim kakra na emum na no asem ne de obete mame want to say bibia ye boko show awiamu na monam e de na sie de na pragia driver no wayo na ba na say shase boy nkomo na yawo sigala okay. The way we see bombing komono, oba de dame, oba mama da. Fi se obi na di uba dreams ah. Nti e ni bra ne de abanya sumbe so ana. Nti wani bra na me so me mama ni abra boa wo. Ti fa me na nti yenko. Nti nkura na ba tambia na mu tware ye timi sa baby ye tene ho ye mu. Nti tambia na mu ko school. Nti last me no ana akraya ba say ma ai pragia drop baby do wa ye do kwa na so a na wa fa me wa fa no se wa fa na tremo wa fa o ma tin nkura ni nyina nu o ma no ye say acho mo ye 5 o mo ye 5 penyin was say penyin was 16 years okay idiodi ho 13 ono na ni wa ba asem ona o to emi o mama o fie no kikama ni sisi so penyin was 16 idiodi na chi was saying the 20 years and I say men can say 13 we are 13 okay into bucket to pa no enya say 6 years na one so fie say what it you eti program driver and ono we adoye odu anu afa o mani nya do mko school to as well nti wona o de o se ma me de ne bebe fie no aka asem bi a che am say dey asem o si hey Kaja driver no. One pay 16 or per 12 years no. I'm say mama, she me double. Na ye ntena se, ye hwe awurade. Na papa hu ye na. Watch. Oh. She said, "Oh yeah, chobe adwuma. Ye tia me ka, na me to aduane. Na me aduane. Na me aduane na se no. Ye o ma to bagu na ma kwahye we di se ye be ya. Oh. Mo beto mo. Na so bi ka tro so wo pewa
na wetimi a obo mama ya hwe na wampinu enka bibia so mfa ha ye nwura me say tetaw ne ebego me a hwan ene beji ande bebia muti ho ye wuram ande nti na muti wuram chese new site na wo kan ana oh okay all right nti no me ka sa achira me nti edu me mfa mbe say we week na boy na ba akraya kana sem nyina achira na mpese me be ni school mebo akra de he na kana sem achira no ha obolo ode sa no asay bre plato akonsua brabaje ne ko fanabra da bi de twen papa no beje no de nako anya ko le so kwa je no bobo na fane ma wo mo e ma me to an komo so what's what the neighbor fee into a bear fee and what's a man me pesa play me sharp play school na dachi na ma wale and I'm say krache wo de ba wale e ba a hwe ni school de na nka fata aboa ye no na fata na ba because me sika na de akula we ma say hwe ni school na wale na bedu ba bi na akula na kwa ko choose di ope na me ma me no ma be yi kan sinsemu nti mesrew ebe ya sika na me ametu mahwe ma sana wo ka kire praga driver one na danfo bi na be na so mo baji aware o asi wa wade ne bia ewo ma nwa blantie ida ana me say me baby say ye say mo some fa from no say ana say mo fa from sa ebe ye because me show mo cry enti no me won sa be bosu na emi ensanchi na blantie na ba ma me go South Africa hey na me ba maba me ma me wo ho na me pese me be hwe akra no asitine na what na otwe miensa no jai pagani chiko South Africa wo ba no se hu bi of South Africa e ba hu ni dress ya bo no she de ya mame wo ba no fa no foto nenu mame me ba enya sa be se kwotena ha ye sha ase anu ara ha se du jai ne mani abre what akim me reckon ni me tie wa ye nkasa me se the dress no de ba ye de na e ma wu gidi so fi South Africa na ba oh ne dress de na efe no se soro wo se de coat wana okay na ye nyumle nti no me examen person boy ni be hu se me ma adwene eni ne so na so obi aba waba ofie enye den ya so obedi ewu ni ebisa o se oba no hyede ya ntika ndi me kire de no hye o hye chen kakra boys intade okay shoe jeans shoe de yen ya edu ye hey combat one friend say Timberland say o de go edu na oh na de ya ne mo fe o se South Africa na was said what rasta because South Africa for me rasta okay na mbisa say na wo South Africa esi wo fe eno aba betina mfutire mu ye aduma osi wo e na shimbie ye de mi wo nti ha ena ye kama nti aba betina msa okay nti ye jina na wasema me de niema bi bai na niema na dos na mpese me bai mi niema ye ko na kwa kedi nya wo pe na me de aka na wo fo na mi si okay se waka sa de a mi de mi se wo ba kwa yeso enti oni ni apanyin omunko oni omunko na munko hwe ni man ne die fama afedo ko oni ni nua de na wo ba no na ni nua ba ni nua ba ye wo ba eja me the boys no na mi say ho ye nwura mti me pese chino because mati was story bebre enti me pese china nko no obi abeta senti me ya me se me ba wo ba me se me ba sa na me enti o free South Africa ba enti woni ni nua ne nko o si o eni mra omla de niema bi aba omla na nko omla me yibi okay no mfa de aka ne ma na wofo okay na me se ne te sa de a ade nti na wo ba wan fa ne ma na ama na o si o edoso nti wontumi nsu ani nyina emu prage na wo mi sa ne sa ne ma ben enti wana me se ne sa de a because me ma di ni boy ni so say me penifio
enti na bro ba honom no se na say enwumere be bo a patra enti enwumere obi be fa obaba ba ma wono waka se obesi na si wa ahwe no mana ko sukuu no owi awaye ne ho ade na wakọ na otwe yensa echi akọ ba abesia ba ba be yimpa bo wa what is a Borough Market wa ba homache abayiti maland ibi ade aba enwumere se ofi South Africa ba na ode niema ba wa misa ne say ye niema ba ntade na adai dia imagine so oba no nyo no nko bai tadede oni na say mbe bonkura na danfo ne bai enti anu enti na mama anya dai me misano sa question na mi se ne etisa dia woni unia panyi no monko ne makoro because na onua panyi no ebenye school no wonani gifon ho pa ube no akoba bi wase ma me ni omu gosua de enti menso me phone kron na the phone ne edisua de ye pe so e wom se enen kwada no nya phones de na so phone kwa ne edisua de enti me de na obi de na me nto obi enti no so ana na omu di so enti na afi wo kwa abontere ekosua de enti wo cancer na me se ana South Africa de phone ni bi bebem eni was ma wo de me enko na se phone ni bi bam de a eni na de wo sa akoto no e mo kan koto eni jam fa ne sana okoye enti ozo omu koduru ho no ena oka se inskom wode mode a uni abeme mintimi se omu ka se inskom di mo omu duru ho no se oka chense ma uni enkoto nsu mrani no ma duru fie o ma duru fie ni mo uni mbebe abemanete na me nim bebe abemanete yo nti e chirije ya na nko hwe bebe a wote nti ewo me fanse ho wo mulam kakra ho mun was ye new site nti was ma no ena wo ka to valanda ni o ka wan to valanda we ozu oduru wo no osoma wo ne na danfo no se mun to nsuo mre ne nti wo mun to nsuo mre ne no ozu o ka na to valanda na eja kwane no eye nti oba ya no na msi na niema be nko anu ma chesi no si o ma wo mu di be se wo mu ko yo mu di be se me fan say omoko be 6:30 ebo 7 no mo mai omo so ebo 7 ese obi awura dem na wo yire hu sua wade minim sa na mkire say ebo be 7 no mo mai no wa mo nko ntene ankore me di America ema papa bi kura no papa bi eti site ono si ma me na he na wo kwe na nse me man kura me obi perform so komo mo ne ma me so kura mistake am ye ma mu se wo mo mama ne de ne ko ema o si ma me de me ko be fo me de me ko be ye e di na wa ye na se wo ko na se koku mo ma ye koku na wo kan wa sam sai eno se bese me enko na me ni nyina ye koduru na boy ne se o ma enka me de wo mu bo na ne ma ne dosu ntina ya che no ena se bese enti ye wa na se bese na mu kofi na mu kofi ena mu kokotana akura na anka ankyere me se bia ma obey wanka dana na dwene wanka e bese e ko be 3 months wanka mbisa ada na mu che o se o ma bibiani na msi okay enti no asa me sumi nim se de o mu sitie na fe in life bi o pese mi na mi yi wo mu ti enti mi yi ni ti o si da bi mi me nyi mi ti se de me wo ayi o na msi o wo de wanyi ni na msi wanyi ni 13 years wanyi ni mi nya life mam ene ma me wo boa na mi ye jam life man me jam life mam maso ye jema wali enti usu ebedi wawale enti me ya na metiati mo se enti duru baby no na akra hu dane wonso na de kata wanu enti ama okasa na sa akako da me kasa ya ha mame me pese me sane me pese me di jabe ba so me pese me ne okọ no boko nti de bo amane ne boko because obi ana adi wo ba bone ana yesisi mu nti ana mo pase ye kebi ma nti sa wo yese odu hu se o ba mi ti so na mte nti de awu ka no CBP na kama ni sina fe mi sa oba no de wo nti afi edu be 3 months na ne ho ahya ase no wo fefefefe na sister
Ade ose ma bibia ni ho nam si bibia ni ho ene mu nko skwe e wa na omo ba e on be na woni ni nua panyin no ka che ne se si na esi o na mpese me no maduru ewu enam se ena why na si obenu maduru e da na e fa no anu maduru enti opese onu maduru winti se o tese me tese wewu a me o kan ye asie a kire onua panyin no nti se o tese wewu a na ye saa kwan ne so enti ene wewu wa no onua panyin na me dompo no obe na o se mama mesro yenim se de wusitie akure yi se wutis wanyema ubeku no enu nti empese ubeku no enti bi de mesro se mama wanyem na me se ohini me kumnipa adenti no wanyem na won mama na yese bia mama menyem na won kanchan se mama se na me hu kwan a me fa so a me hu ne meye na be ka cha me se me kumnipa o se mama o so bebo no eti obro de mare nim kakra bre no ti ko pese me ne oba no anso ekasa na wanso no watwa matro bi ma kire wo de nti a watwa matro no ede na asi nyinse no afa wo kire wo nipa ko one na nyem nti wa eba ya ye je ne ko ono ne sa akwada no oh okay nti wa na me frɛ no na me si mo bibia ha no wodi nipa na ebe fi nipa wodi ni ebe fi ni nti se meduma bo me kura na me ji akura no meduma bo me na ma je aduma din na me de ahwe omo nti mo me bibia ha no onwo emfama me de akura no na on chire me nipa kro no onyankopon ni ni kure ne wotana se chire no na me ko boy ne ho kwa ya nkoto no ne ye ko ne papa ho ene nyame ne no kure ni mini ne ma me ne papa ne de wode ye feso na ne ma me no odi matem papa ade no odi watem wo ma ahia mo na wini bi na won hwe so wo pemwa e de ne yanya wo ma me de ne yanya wo o pemwa fi ho ene o mo ba sa wini bi ma me no pemwa enu nti ne aba me pemwa nkura num no wo na wo hwe wo ma me eti de na asi enti di akwesi ne se boye no onye na dwen se obehwe onye me ye no no oblame 30 cedis a month 30 cedis a month bachane enti na ese de bia one na me ye adwuma enti no me ka se ye mfa ne sa ade na wo ka se ye mfa ne sa enti me je ne sa de hwe no na me ye adwuma ne because boy na me ko hu won boy na be ka chen se maame yenyi nyinsa no ntumu ena me se hwe nimdie teacher ni betimi de ama akula we bet eba teacher ni ntimi mfa ma no enti sa akula we enyema odi be ko school ko si se obewo meje akula no enti menye wo kapre enka modie edibem ehu enti me pese me hu se what say baby ni kwa des oba no anya say ne ba na nya say so ko 9 months enti owo ye ni nyina still 30 cedis a month na owo ye no ena eja me de tutu nkrofo ni no obla ni 50 cedis a month enti afede no wo kwa afede 50 cedis ni obeka chance ma adwuma ne enti 50 cedis ni de mintumi enchi adwuma then na pese ye bo inse no de tiene se me wo kwa na akrede no e court no police station ye frame mi go fie ni e frame se me police station then na pese ye wow baby am akode me mpeti de mpese mo ye boa boy ni so be hye boy na me na hwe akore ya mami because en 3 days club papa ne twa me nturu bi papa ne fre ne ba ne ba ho be ka kire me se ono ne yare wo si ne duma asai nto de akwa akosi ye fre ne sei fitem en no so ne papa fre me o ka kire me se ne ba ne yare serious o evangelist na o preach cause I'm preaching no mutadi o monsakata o mon waya manaka ne ho o preach okay nya mensa wo so okay the ten say my 5 mo 2 say 5 to because I say and na wuti ya la be
me kata wow 5 no 2 5 wo ba ku bia 2 ba ya me tu me se adentia minti me se me kula nka me ngu o se o bebe o be pen me wo a me bata me sirem me tu me se nti me tu 5 nti ese ti ba so be wo bia ma ka ho na e bia nya fan se wo de ka wo 10 a wo ba ku bia be tu ba ku what ho panyin se ben obo so onyima wo bodam wo na te ko no ma bebe Nhyira tenu ti na ma don sakatawa no o fi se bia we evangelist oh David me ba am so amani akoda no ni nkomo na bibinti se de maka ne nfie no nti ne da achinti ene wa haye bo ho ban ye kata de nim kakra na me de me friend adwa ne ai no mabisa no what happened exactly adwa ete say che nkopado ma oni so o kwa wo so na me ni ho ti ma ne so pa o to say nkopado yo then na si de o ma me aka no matie ba ne pe wa wo de enso atie pa so yete agogo na boy bia na ye ko school ya wo hu ya no afai e fe no prosper a friend say prosper ti o hu ya no de aba besifi ti no afai be 2 weeks na o ka che me say opeme na opesenka e ko hu me ma na me si yo na me de me ko school minti me nka se me pen na ma me na ehwe me ba pan so nti me ka we nyina chen be 3 weeks echi na obai na obeka chen ma me se na ode nioma bia ba ma me ma ye nko ne nkoje ti me ne before so ka se opewo no na woni ne kasa na wuta hu no na woni ni di nkomo be na woni ni di ansa na okọ South Africa aba no aso ye hu ne dia ya na me ni ndi nkomo fi se na mempene so se me ne be di nkomo akọ echi ba ne praga ne de mo pene furu on pene so ba do be furu praga ne free ya be si fi na mo echi se so echi enwe mu na mo se dey wa ewiase so because say here our report ma prosefo ampo sana wo kire mu de but edru ne kabra e be ka ko mitiro nti meka masem na chile ni wie se me ma me na ehwe me ntimi enka se me pene so aman ti be 3 weeks echi ni ehu ni bi ti an chema mi sam se nti ya mo na mfom na ekona de ya ofam no ene se ma ye hu ni bi wo na ma me se ya ye na mfom nko ye baby obi afle ya me nko nti be ya to anwumre be anwumre 9 mu honom na obai be 9 o ma me 6 ada na wo 6 akra no nti na me se ma me nti akra no be 9 yanko ana obai no be ka chem se bebe se me one ma me ne kasa se opese ode nioma bi fi South Africa bana ma me ma yanko ne nkonkoje ti ma me ka se me ka che me nwanwe na me nwan ko she edan ya ti na me nwan ka se sister ma ka bia yanko ne be ko na funwo am so okay nti one ma me ka se we na ma me ka se ode yanko ne nkonkohwe ti me ne bla akọ aka krami edru ni fie ho asi edru ni fie onum na ka che me se o ka che me bra se me bra nje no ebia onto nsuo krom homlen na hwan na na enum nsuo no bia pai se su kom de no da bi o so onto nsuo mre won ono amu ti me bra ji scan no okoe no so ko to nsuo na ba to kwa ko to nsuo na ba no bi e get nse me room na me se gate ben ya ne dan gate me room ho ye room ti me se wo na di kan fi se ha se me nim ha se be ma no fa wo wura ni mu ana fa wo dem varandem okay stylish minim sem foni no one of the buy no I ready fatu su bi na ye nhwe ba bi a be ma no e fa no menim se kedi dia tum dia na ye nhwe fi se me de me mete ye ne se ofa wo ewura no mu nya dem timu de he na enokure so ho ye new site ntina meka se ho ye nwura mu Debbie
new site there, new site be a new site. But me pese me hu se tie de enti ma me bisa ne say. So fa wura mu a ho asem ka wo ho. Odi uko ne dem mu nso ho asem ka wo ho. Iti he poti ne si ye. Can that say? Me am in pentro, me penokre. Fisa asem no kure ne puma si brenti ne wa. What did I mention as it? It is say be a fedienti now can sa. For fedia to nchen de be sie na sie wie. Itu bo ma me ma ne so fa wuram. Choma can't him. O say, I can't him man. One ka. Besi ne nyina wa me onim. But so I said me don't quite a broker police station and me catch him and me say my room no far. Nti ade na ma me wo twa trust of fa oba no veranda so. Me nene ko hwe efie na me say enye fa ana ono dai eno wati ha enti ekoso no balandem ti na me de me mehu ena me For anyway, man fa nto so ana hana seni odi ayenkoye ni mu because na me pese nyina ye hwe ne ye judge ewura mu no fa wo no makes the case a very criminal case or fa ewura mu dia a different and of our one dem dia still nyina a rape case there but so fa wo dem a different of our ewura mu a different inti the last question I be say which of our room and now of our dem True. Inti ram no oye den or the auto form oye den production mon carry stylish yanko So me amensa we ase na o ten me senka o de ne nan hye me na ye tisi no ti me to from no me a me na me pia ne sinto me amensa we se ti na me peja kwhwa na ye me eti o de ne nan cream wo hwe form ewura ni mu na se bibia anse ho e form of flat sa no die now she den so na me she under na straight dress o sha underwear any straight dress e free baby amomo wo no ne baby a wonu ya ne koto nsuo no ne kwan no ete sei so bi wo ma obedi be minute dodo say ansa no aba so man check okay nti o cream me pese me hwe de esi o cream wo hwe ye no wo do to form ho no da bi no ye de ena orom ntina me yesi intimensa we no oye no omi aye ntina ye me ye nti me tiatem honum ye new site nti obi a emfi na wo tiam sen obi njimi o but obi a emfi obi ama no ono be ma no so no hye den ajo no hye short sneaker bita o hye den no hye short sneaker Office South Africa buy o ma me so share up and down ne kambu kakaka no nti wonya botre ro kambu na kambu ni hye no odi babutu so no die na kambu na kwa mu odu nti kambu ni hye no no die na kambu ni na hye nti o yes ade di asem no ka kire wo na wo so wo tie mu no de na obema no kan odene sa kata man odene sa kata wa no ewe mo no da mpre do sen chomi baako hey ajwa kanokre ono da mpre do sen cho baako na de na akoka menu ade atoni no mi penokre metimi ehu de me ya bo wo ono da mpre do sen cho baako okay ono wie ye no edi how many minutes ansa unu ya na eba so wie no aminya ni team frame na o fast na o peja mi si honum na o share ne gens na o share da kogina ekwantia bi se de o nanti na wo fa be ma pen sorry mamunya virgin chode for first time I fa be ma na wo sa time be ma no ne wo oni wunya sa kita wo de no wanya vie zen so na mo 12 years and ansa na ebesi no afa be ma pen a o school ni ana no so no e pragia driver so na pragia right ano so e pragia driver ajeta ti men ka wo nya asem o wan gba be me kire wo sa de ni free ba no ano so e pragia driver ba ne se no so ne kokotena o fa
I said 31st night and near BBC. 1st January, more I call one pie. And when I say, oh, I sorry, them no frame. Okay. So, frame and I'm a coin or can say, eh, and who watch you now, one who saw boy be not in net. I said, okay, Tobo, I'm sure about Facebook, Insura 104.5, YouTube, no, Insura TV, two members, some made them no better will be there. What dear bra? Na yenya analysis wo video no what dey bra Facebook se see bra Facebook se see ani ka about time sorry enkoda bani adoso enya asem ketua bra Facebook Insura 104.5 YouTube Insura TV na fa TV ne to Adom TV be hwa de bi se mame ai so be on me die. Enti fie we fie be na camera ni remu no. Ahwe e hono. Be ma ne fie no. Enti na munya nru fie ho, ewura no no da wo mu ne. So kona hasi no. Nchemu ho kasha. Na ahaso kwa dia mame. Sorry for dey na bo wachi so dem nyama kan. Dabi wo dey be try ni say, tena ha say na akwara ni jaisu ana ode na ba. Pacho. Umuma say. Eti ayi e friend say ade sanso a ho nipa bi ani ho bema no ne wan ete so dem ono kwa na to dede no ye no e beba o microphone bra wo de bra sorry di we kita na me baby aduru na ni bra ba na me misa ba ye ya sembi enti ewura we mu no no dae okay na me di nkomo bi ansa na ye ba we so it was 31st program driver first one the friend no say what today masa ba video no so no ka chem say minim boy asana onu nsu chimoto aso mu yi cement wo ye kwan ni so ti ya no hu ya no afre mo ho te se ne akase ho enti first one at the end there I say park so and on me die park so na no so aboba say I shall remember 9 ekobol God have I say 9 10 sa bre ya na mama we we so na mama was sorry there oh sorry them to who dress ko 31st na wo sa na we dey bia na wo to nyomeboa me so na me butu o tabi so ho e bom paye say na until 9 now so we na mo wo park ne so Mpacho no miss wabon. Debi mem meni akwa na kasa enti ano so incident this is saying eh den no kan otimi nya ho kwan no dai onu so sa o claim me bo hono no ne me dai na wo de wo bia cream bo ho me this insecticide spray bi be fa wani ase mo wo cream bo ho se wo aso dem no afrew you know the mission who the mission na kana do 9 won pie fra so dem se okohia no so there bi no na ye ne na ni I say be 7 ya no the motor be si ani mo ne ni di nkomo ne ye sere ni nyina wo ma mehwe na wo ba na da fo ne ma na ma mi ne ho no ya no we so ya no wo fi I say ye fie na ni menru akakra wo ho no ti ya na odi moto be si wa no afre na me ni nua no yakoja na ni di nkomo no wo sere no akase wo ko ne akase yu eti wondu park ne so no so de na o ka kire wo e ho so ye wuram saa na si afa wuram mu mienu nudu park ne so de no so kan ajo ka same mudu wo ka de o refi Modu park ne so ho no first one no o ka de ndi asem no ka che 31st no ka de asem on so ka so pe o shonde no wedi kan aka so pe mi ama waji atum ti Modu park ne so no ka say God have mercy upon us. No me pese me hu se eye
ono ne break you virginity there are some qualities bi o are enkoda na sam no ba say ya me dia na me ni bresam chen me kunu aba me kunu manam ni kunu so leti he kwasa asem ku aje wonsam enye wonsam ha aje wonsam sese enkoda ni nyina wo enkoda 12 13 14 nyina ebetuatua wo mu nyina pa esa enso ye ntimi hu anopoma sebre ena akoda bi 14 years why family planning adenti into can say adwa kasa me woni enkwai oka den bese mu so ono so for say wana ana no de one fruit pem na no ne yes ah I say no na me fa be mada na on fa be mada into ono so we ya no so kiri mo hwe park no so na make what's the time of feeling okay na park so you available Adi they say be ma no yarehwe no a o shebo se ne wo beba enso de aduro no wasa shebo se adwada no beba de na opese o ka kire no Tome. Kasa kasi o. Ejo me ka chense. Ya bi tun krama no. Kasa o kasa obeti. Nti de oboso kan ka kire no. Ubo ni din say. Ospa. O ye die ni. Oye frafra. Oso ye die. Poor man. Yanko. Hey. Tun krano. Ospa me ka chense. Baba show bana na mintimi nkomi school. Okay. Na kola no betu. Wa so lo si mi sa say o ma me ma no mo no yes no first one o ma uska Ajo no me frɛ me ofa ka chen ntina e kwa akwachi. na mo koche no ono so ne ye mpem ba akopɛ prosper one na dam bread do say John miensa ese park ne so achi ni kwa wusa musa akofie ewure ni mo achi ni wusa akọ no ofie. God have mercy upon us. All right. Aja Gilbert, me mama how? Hello? Okay. Hello? Eric, Uncle. Hello? Hello? Hello. Wakasana. Hello? Kedi chena ma yentene kana mimunia oka well I don't know. Evangelist. Mami 2 minutes but na menya fast na yon dey na. Nhyira. Ya Nhyira.